Di napalabas, impakada ni siya ni Jorin iti inana, ngagpakuyog amang ipan iti pawit ti gayem ti amana. Immanugot met adagos ni Chona, takaay ayo na, no agin na sidag trik na nagitidwa. Nakaawid meten nila kay Damian iti balayda, gapo, tanapyan saan da ito'y. Ngem iti isasangpet ni Elisa iti pagtaanganda, nadlaw ni Criselda, analiday ti anak na. Ita gagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela Anapauluan. Si iti Barukong. Sigurado lakit di amaragsakan ita ni Elisa. Apaman amakita na nilolong nangadnan dito'y balay. Isuday taditay. Ay, anak! Nilolong mo at dan dito'y balay. Padamdamak tulad ta nakatungtong ni Lolo Nanang. Sige. Limabas matlatan akaslawan anyaman na dito'y ayan ko. Kunana, amadamdamanan to kano akatungtong ni Lolo na. Apay akas jay ni Elisa. Nakalidliday ti rupa na asimmangpat. Anya nga't hati napasamak kan ko ada. Ni Dominic, iso day ti umawawag. Hello, Dominic? Anya? Napan ka iti presento, tasarong karam ko man ni tatang? Wan, napiansaan na Dominic. Isu ti inasikaso ka nagmalmalam. Isu nga no kayat mo amakita, umay kalatan dito'y balay. O sige Dominic, umay kantulatan dito'y balay. Tingan tirabi. Sa santumat nga minamauman siya siyang agpaspasya. Nujak gimanat itay. It amangan nung abutan kami pay iti parbangon. Nang apay nga takas dyan siya siya. Nakadagtagkat kanya. Ang kaslaag talak unay kanyakon. Sa bagay, madlamat anasing petak. Isa kumpiyan sa latta kanya. Nga oray sa dino ti papanan mi. Hadalaman terapi. Amtsak ba't lang makaturog kan? Apay kastoy. Maburburi-buran ako na yan. Kapoy ti panakamo ka nagkuyog mananda tsurin kan siya. Elisa? Nilanan. Nakariingan. Apay nga da kapay laang dito'y salas, anak. Tangan iti rabi, Kuanang. Tsak namin makaturog. Isadyak pala siyempre kiti silet ko. Isungag basbasak pa lang iti magasin. Pangalalak iti turog ko. Ingkakit di agiddan. Tabarang no umapay tumatlaang kan katiturog. Madamdaman to nanang. Wen gayam. Apay analukag kan bimangon kayo itid tayo. Kaputan nagtagtagain na pag.
Iso abimang ko naktaw minumak kumay ti danom. Kasta? Sige. Panawan ka pa'y dito eh. Tay nakman mangala iti ino magkadanom. Wana nang. Anya nga ta tinaytagtagainap ni nanang. Jakmatan na sa lutsod. Iho, apay nga itakalaan nga sumangpet. Tingan tirabiya. Santel mo dahi asya, dat. Nakad-ado tinapnapanan mi. Anya, No sa anak agim manat itay. Amang ano inabot kami pa iti parbangon. una yan na yasas. Sa dudwa kayo lang, iho. When dad, pero may nga rod akong piyansa na unay kanya. Makita ken madlaw na siguro anasingpet ka, iho. Iso ang nakumpiyansa ni Shasha ken ka. Auray sa dino ti papapanan niyo. Mabali na kasta, dad. Umaguray kayo. Saan kayo kadipay nakaturog, dad? Saan pa'y? Tiyak makaturog no saan ka mapasangpet, iho. Ningarod mami, dad. Nakaturogan. Wen, nasapa na turog, tanabandog ka no. Imbag pa'y kada kayo, dad. Amudak nga idanag no saan da ka mapasangpat. Uray matkit din ni mami. Ngem tila jak maawatan ken kwa na. Kasla ka ay ayo na unay ti panagkuykuyog yo ken ni Shasha. Ganda din alauna ti parbangon. Saan ko pa yung maalat iturog ko? Madlaw ko kini mami. Kaya't naunay, ngagkuy-kuyog kami kini Shasha. Ngumno kasi ngagkuy-kuyog kami. Kat may mat Elisa ti kaslasap sa pulam dagiti matak. Apay nga takas to'y? Wan gayam. Kunada, nga na malaglagip mo ti may sa atao. Kat malaglagip na kamat. Agpaiso nga ta. Padasat nga tatiksan. Kat nag-reply. Sigurado asyak nga ti malaglagip na. Tiksak man kit de. Kumusta aklatan? Adeta. Isen kon. Barang ag-reply. Teta. Napanan. Nag-reply. Kat salsalud-sudan na no nakasangput akong ditibalay. Awagak langan. Kat kasaritak. Deta. Agringan ti cellphone na. Hello, Jorin. Ada ka din di tabalayo? Juan Elisa. Nung sana pa'y unay ang nagbayag asimang pat. Talaga rin papapasyumanan ka ni Shasha tinagpasya na. Ha? Apay nga mo, Elisa. Gapo tayo di timawag ni Shasha kini mami. Kat kasangsangok idi. Kat naka-loudspeaker di cellphone ni mami. Iso anangag ko ti panangipakada ni Shasha kan ka. Anya? Wento rin. Iso nga mo ka nagkuyog kayo manan iti day dya Shasha.
Diyak kumakayat idi ako yugan. Kung mabain na kalaang king kuana. Aguray ka. Pasensya gayam no nalukag ko titurog mo. Gapot iti pa nag-text ko king kay tay. Okay lang, si Kamat. Sana pa'y mata nakaturog. Anya? Itagas to'y nga oras. Kat saan pa nga imapay king katiturog? Wen nga rod, tiyag manam mo. Siyak nga kamot, ti pampanungutan na. Iso adi pa imapay ti ridap king kuana. Jurin. Sige nga Rodan. Tani, pumarbangonin. Maturog ka matan. Oh. Iho. Pinakit kita umutlatan dagiti taraon. Mangan kan, kat maladaw kan iti pagadalan nyo. Isla mo katurturgak pa ilang, Dad. Kasanumot ngamin, pasado alas 12 na simbangpet kay ti rabi. Isuwada ita. Makaturturog ka pa ilang. Ay na, Dad. Nakadado tinapnapanan mi. Kalpasan tinapanan mi alugar. Nagpaspasyar kami pa'y. Elisa, papayalimlim tagdagiti matamaan na bigatan. Napuyatan kan samat. Wen nga rod, nanang. Parbangonan, iti maturog ka. Anya ti saan mo nakaturogan? Kan apay ang nagdirdiritso kan iti silet mo, iti simangpet ka. Kunak pa iti rabi nga dan ni lolo mo, di mo intaltalak. Pasensya kan kanya kidirabi, nanang. Wen kayam ni lolo, bimangonan. Wan, rimwar tanapan gimatang iti pandesal. Ni lolom. Elisa, apo! Ha? Lolo? Agyaman ang unay, apo! Pian niya, lolo? Iti pa ng utang mo, api ng piyansak. Ay, agyaman ang unay, Ipatpatag kayo, lolo. Katsakat ngagbayad kayo ti pagbalutan. Agyaman ang unay, apo. Alala, gusto daytan. Sige, agkapitayo pa'y. Ay, umod man laangan. Agkapitayaw. Oray ka, adyo, to'y ginatang ko apandesal. Napanat lang ni Jorin iti pagadalan. Ngam kaslakawa wala ti panunot na. Napuyatan. Awan anay da siya nang isungsungkan kwa na idirabi. Ngam kunakit din ni Chona. Anasaysaya at anisya ti kakuyog na ngam ni Elisa. Kananya jay saludsud na kanya kita. Nukas pangarigan ta siya kanu ti agpili ti ayatan ti anak mi. Kat ti pamilyak. Kat da siya kan Elisa. Asino kanu ti pilyak. Wah, anya akita ti saludsud da jay. No siya kabilang. No asino ti pakariknaan ti ayat ti anak mi.
Isu ti masurot. Ket itay damagak no asino ti kayat na. Ni kano siya. Tanapintas ken baknang matakas kada kami. Amok ti pandakaburibor yu ide anak kau. Gapo ti pandakatiliw kau. Puno day tatatang. Tasan mi anam naman nakasjay tinapasamak. Leksyon kanyak day jay. Iso nga amuyo itan. Wan anak kau. Saan kon abasta agpukan iti kayaw. Makadadaal nga min iti aglawlaw tatang. Kasapulan tayo dagiti kay kayo. Tapno adamang lapad kadagiti dakas abambanag ana igamar iti angin. Griselda. Kastamat nga iso ti manglapad iti rigaay. Tapno malapdan ti panagbara ti panawen. Gusto ka iti dayta anak kau. Panpanunutok ngamin apagkwartaak day jay. Sige tatang. Nalpasan day jay. Kat awanan maramidan tayo. Wala ang kasanaon ti utang ni Elisa. Iti amo na. Ininutan na lahat na bayadan, tatang. Di pa'y kahit awanan ti masweldo na. Awanan ti maramidan tayo, tatang. Saan kumat kumaakayat ang makautang ni Elisa kanichona? Ngam, saan matakayat ni Elisa nga agbayad kayo latan iti pagbaludan? Ay na, sakpay kiiden ti nakaigapuan iti kaadat utang ti apo kau. Saan yun panunutin day tatang? Tinapatag, nawaya-wayaan kayon. Oh, Elisa, apay si mangpat ka anak. Uno, madi ka di manan ti bagim. Mayat, nanang. Makaturturog ka lang. Iso ang pinagawid nak ni Ma'am Chona. Indak tumat lang iti opisina inton lepas pangal daw. Sige, ingka nga rudan iturog anak. Tariingan kanto, inton mangal daw tayo. Wala nang. Sige, dita kayon. Anya nga tangamin ayati saan anak katurugan ti anak ko. Idirabi. Apay ka no nagawid ni Elisa, anak. Pinagawid ka no ni Chona, tatang. Apay manay, anyaman ti nakabasbasulan ni Elisa, iti ibos na. Makaturturog ka no ijay, Suyaab. Nasuron nga ta ni Chona, Apay nga bay, madi tirik-rik naan ti anak mo? Ay, hamok pa yan, tatang. No, nyakit di at nakapuypuyatan na. Ada nga taparikot na, wenno, ada sa gubanit na. Hamok pa yan, tatang. Damagam kaw, no makaraeng, anak kaw. Wan, sa pagtagluto iti pangal daw, tasumrag ka numatlaang ita. Iso aya. Wan, tatang. Ay alang arudad, mapang ka naglautaw. Sa paemmet araeng nga intapno di maladaw. Wan, tatang. Amangan ka no, dahil tanto manaan ti pangguraan ni Chuna king kuwana.
Elisa anak, agring kan, mangal daw tayon. Ala, bumangon ka ditan. Mangal daw tayon. Di man ko na maya, sumrag ka matlaang. Oh, nanang. Inakmat lang ang trabaho, itama lang. Sige, agmurmuray ka nga Rodan. Nakadasaran ti pangal daw tayo. Sumarunukan kanya kaya kusina, anak. Nanang. Ito mauawag. Mga ano ni Mami Chonan. Di mat kayam churin. Ano nga tatay bagana? Hello? Hello, Elisa. Kumusta ka dito opisina yo? Awanak iti opisina. Adak dito balay ta pinagawid nak ni Ma'am Itay bigat. Ha? Taapay. Anda ka di nakabasulang? Kat sinuspindi na kamanan, Elisa? Awan. Gaputan nakita na apirmi makaturturo ka kitay bigat. Iso pinagawid nak. Kat imayak na turog pa lang dito balay. Anya? Nukasta kat mayat, Elisa. Awanan ti klase. Intag pa siya. Ay, saan ang mabalinturin? Tasumrakak madlangit ang malamig opisina. Inton bigat kalangan ang mga nagtrabaho. Uray kat pinagawid na kamutan ni Mami. Intapay lang ang paspasyal. Oh, anya? Mayat kay ti habis ko, Elisa? Pasensya ka na. Talaga sana mabalin. Agsubliak matlang amin ni opisina. Darigatan. Amangan no agongat ni Mami. O sige ha. Kasde pa'y ngarot. Kat ni. Agrobatak pa iti panagsubli ki opisina. Bye, Jurin. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.